Počela je nastava u drugom polugodištu u svim boljevačkim školama. Za koje vreme se brzina tela promeni za 2 metra po sekundi ako je ubrzanje tela 0,2 metra po sekundi na kvadrat? Ovako, na času fizike učenici 7. razreda osnovne škole 9. srpska brigada proveravaju rezultate zadataka koje su vežbali tokom raspusta, a bilo je, kažu, vremena i za druženje, igru, sport, ali i neizbežne kompjuterske igrice. Često sam izlazio napolje, a uglavnom sa vreme kući igrao igrice sa drugovima. Imali smo treninge u sportskoj hali. Bilo je dosta vremena za sve. Učila sam kada sam imala slobodno vreme, a i kada obično sam nešto tako radila. Pa ja sam raspust proveo u kući, učio sam malo i više sam se igrao napolju s drugarima. Osnovna škola 9. srpska brigada spremno je dočekala učenike. Sve pripreme su obavljene kako u matičnoj, tako i u izdvojenim odeljenjima škole, a prosečna ocena na kraju prvog polugodišta je veća u odnosu na prethodnu godinu, kaže Katarina Milutinović, pomoćnik direktora. Ukupan broj učenika u našoj školi je 465, od čega imamo 370 učenika u matičnoj školi i 95 učenika u 12 izdvojenih odeljenja u 9 sela. Sve je pripremljeno kako u matičnoj školi, tako i izdvojenim odeljenjima za početak drugog polugodišta. Sednice odeljenskog i nastavničkog veća su održane za kraj prvog polugodišta. Prosečna ocena je 3,96 na nivou cele škole. Za razliku od prošle školske godine, kada je prosečna ocena bila 3,90, uspeh je malo bolji. Nadamo se još boljem uspehu na kraju školske godine. Škole u Podgorcu i Sumrakovcu, kao i srednja škola Nikola Tesla, takođe su spremno dočekale đake. Časovi su svuda skraćeni na 30 minuta.